After Margao Municipal Council gives nod to restart remediation of garbage at Sonsodo, the MMC has handed over 2 plots belonging to council to dump treated waste. Solid Waste Management Minister Michael Lobo said. He also said that at present Goa Solid Waste Management is looking after remediation of remaining dump and Fomento is supposed to be dealing with everyday waste. But Fomento cannot handle it, he said. Lobo said 2 plots have been handed over to GSWMC by MMC. Treated waste would be dumped there and it would be covered. A small machine with the capacity of 25,000 tons will be installed at the Sonsodo to treat the dump. He says talks are going with Fomento and GMWMC will take over Sonsodo treatment once Fomento Green exits. Remediation of waste which was collected for the last 20 years at Sonsodo आयज ते काम सुरवात जाल्ले आहा फूल स्विंगान. पयलीं आमी काम चालू केलें मदेकाक बंद करचें पडलें कित्याक Margao Municipal Council had not given us officially the letter. The inherds तयार जाता, especially the thin powder सारको बारीक मातये भाशेन तो आमकां प्रॉपर्टीन घालपाक जाय आसलो, which will be permanent. आयज काल तेंच्यांनी आमकां लेटर दिला and based on that letter आयज आमी चालू केलें. जे मटेरियल एवरीडे तयार जाता ते व्हरोन आमकां 2 प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय करून दिला. एक 5,000 हा आणि एक लिटल मोर दॅन 10,000 हा. हे दोन्ही प्रॉपर्टीनी आमी व्हरून आमचे स्प्रेड करून घालतले आणि तेचे वयल्यान मागीर रेड मार्ट येतली. सो दे कॅन यूज दॅट फॉर एनी अदर पर्पज आणि दॅट इज द मटेरियल वीच वी आर गोइंग टू पुट ओवर दॅर इज लायक कंपोस्ट. कोणेय लोकांनी शेतांक बसून घालून व्हरपाक जाता, झाडांक घालूंक जाता, गार्डनांक घालून व्हरोंक जाता. So it does not have anything which is hazardous. So लोकांनी मडगांवच्या लोकांनी फातोर्डेच्या लोकांनी कोऑपरेट करचें म्हणून मागता. वी आर वर्किंग ऑन इट. एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट इमिडिएटली आमी कंप्लीट करतले ते सायटाचे वन्स दीस इज क्लियर्ड. आनी थिंगासरूय एक धाकटुलो प्लांट वीच इज सफिशियंट फॉर द 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वी वील सेट अप. मोर ऑर लेस आमकां 15 days डिले केलो Margao Municipal Council, but finally they have understood how important that is, the work. But तेंचे day to day जी waste येता ती आयज street जायना. Day to day, like they are collecting around 35 tons of wet waste on daily basis. 35 tons जे wet waste येता तो परतून dump जाता, तो treat जायना. त्या खातीर थिंगासोर सद्याक next week पासून आमी एक meeting घेवन थिंगासोर एक धाकटुलो 5 tons not 5 tons, around 25 tons per day ट्रीट जाता पळय तसो एक धाकटे मशीन वेट वेस्ट आमी घालपाचो आमी तयारी केल्ली आहा. तितून आमचे कडेन आहा ते मशीन रेडी आहा इन सालिगांव which we are ready to install at Sonsodo. Remediation is being done by Goa Waste Management Corporation. आमची वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री वी आर डुईंग इट. बट जे एवरीडे वेस्ट येता that has to be treated by Fomento, which is not happening because they don't have the required infrastructure. आणि त्या कारणा खातीर Fomento is ready to exit also if GWMC is ready to start the work immediately. पण तेंचे कितें जे पयशांचे हे आहा ते डिस्प्युटान आहा, तेच्या खातीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय केस चालू आहा, तेजे हितून एक हायकोर्टानूय केस चालू आहा. सो म्हाका दिसता जो तेणी एक निगोशिएटर और पर्सन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करपाची गरज आसली ती अजुनी म्हाका दिसता जावंक ना. पूण वॉट इज द एक्झॅक्ट अमाउंट वॉट गव्हर्मेंट मिन्स Margao Municipal Council has to pay Fomento has to be derived. But immediately they are ready to exit if we are giving them a commitment in writing that whatever arbitrator says will be final.